بقول لكم ايه يا جماعة، ما حدش شاف مرتي. بيقولوا من امبارح راحت عند اهلها ومش لاقينها وانا مش لاقيها. فحد شافها قاس اجري عليها الو. ولا ما حد سأل عليها؟ بقول لك يا عم عبده. الله انا كده كده اساسا مبسوط ان انا مش شايفها ولا عايزة اشوفها. بس انا بعمل واجب يعني مش عايزة اقول كلام يتحسب عليا، بس انا بعمل واجب ان مراتي وكده. انا فرحان انها طفشت، ما هي طفشت فرحان، لو اتخطبت فرحان اكتر مش هشوفها تاني. بس يعني اللي لقاها يقول لي يا خلينا ادور على مرتي زي الناس، وما ينفعش ما ادورش يعني. بس اللي لقاها يقول. هي كانت نازله ببنطلون جينز عشان هتموت عليه ان شاء الله، هتموت على تنزل ببنطلون. انا مرتي تلبس بنطلون جينز؟ ده انا جوزها ما لبستوش لحد دلوقتي. اللي شافها طب يبعت لي او يبعت لها يعني المهم اللي يشوفها يقول لي بس مكانها عشان هتنقتل. لا بالجنس اللي هي لابساه ده بقى ماتت وهي نفسها فيه، يبقى ما حدش حرمها من حاجه. ماتت مش محرومه من حاجه.